Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Armida, apay anak kami suot ka manan. Ada parikot mo? Kasano, uray awan basol ko. Nasermonan akmanan kini manager. Ay na, di ka kadipay lang na iruam, itikas dyan nga ugali ni manager. Ay, jak man amo. Amok matan asigot ti ugali ni manager. Ngam apay amasair aklatan. Masair ka, gaputa di ka makabales. Ngamin, manager dayjay. Ngam no pada tayo lang nga empleyado. Ay na, sigurado adi mo palabsan. Si kamat, tila ibagbagam. Talagamot ngamin. Ay na, kabisado kan, Armida. Amok, ti ka ba ulam nga aramidan. Isungaron nga ado kadagiti padat ang empleyado ti mabutangkan ka. Talaga jak itulok asyakit din ti padpadasan dagitak padat ang empleyado. Saan dak akabaulan? Manang, nain bagtadakan. Oh, apay bong? Ni mama, madiman ng tirik na. Anya, amangan mat no nagbanog manan. Maiparit kan kwa na ti agbanog, gapo iti sakit na. Damagag nga rin mo niya tinapasamak. Kapaya madiman ng tirik na. Ngam di naman kaya't nga ibaga kanya. Kan, ayan na nga eh. At ay silid na, manang. O sige, siya kung ti makaamo. Amwak no kumusta tirik nana. Apay nga tangawan pa ni Armida. Apay at damagam, ha, Carlo. Ha? Kwa. Awan matkit di, Jana. Sa anak la na irwam amaladaw asumsumrak dito eh. Kanayon nga minamasapa. Ay na, saan asumrak ni Armida ita? Ipa-check up na kano ti inana. Takimaron sa manan ti sakit na. Ha? Kastagayam. Agoray ka man, Carlo. Talaga nga aghatapakan kakat. Gusto ka kan ni Armida agayam ko anya. Ay na, di kan aglibak. Husto ak, saan ka di? Agayat ka, itigayam ko. Sige, Jana Ado pa'y tinaskan nga Armida ka trabaho. O mama, sapay lang kumata ipangag yu bilin ti doktor, Saan arum ba nga agbanog kayo? Maiparit mat lang ang tagpuyat, tapno saan ang umato ti blood pressure yu. Uwan, Armida, laglagi pa kakanayon dayta. Masapo na kanayon nga ipalagip ko kada kayo. Tasubag kayo no daduma. Saan ba't anak ko? Naira na tayo siguro. Huston, mama. Saan kayo nga agsaw? Tama nga nung umato man ti blood pressure yu. Si kakit di mo't anak ko. Di nagpagdanagan ko naklangarutan. Mama, saan ang mabalin ajak agdanag may papaniti ka sa saadyo? O ala, mabiit lang nga, taisaganak ti kaninyo. Itikas na, makatumar kayon iti agas. Ado ti saan anay ring pa sa trabahom, gapoy ti pa nag-emergency leave mo. Masapo lang may ring pas mo amin dagijay, itangal daw. Madam. Sang kaibilin ko mat? No ag-emergency leave kayo, siguraduan nyo akabigatan na, iring pasyo ti trabaho asan nyo anay lepas. Naman niya tinaramid mo, Armida. Talon nga aldaw tinapalabas manipod nag-emergency leave ka.
Ngam saan pa'y analpas, dagiti trabaho. I'm sorry, madam. Saanin ang mauli? Rumbang laan. Tano maulit pa'y dayto yan napasamak. Mapilitan ak amang yulog iti memo para kan ka. Pang-asiyo, madam. Saan dak ko maamemuhan? Aramidak itamat lang ang dagiti jak na iringpas at trabaho. It will be done, madam. Ay na, masapul nga ron nga ag-overtime ka, Armida. Kapilitan, Jana. Ay, anyakit nga minan, manager tayo. Awan konsiderasyon na. Next week pa'y mati-deadline dagiti palpalagpas na kanya. Among matanday jay, tigre. Sakit at dapuli day jay nga limahatak. So anapigsa ka dagiti big boss. Kasano nga rod? Umuna akton no pa nag-aawid, ha? Saan ta makapagkuyog? Taag-overtime ka mat. Kapilitan, iringpas ko ti trabaho. Tanudyak maaramid. Sigurado asabali manan asermon ti mangag ko inton biga. Nasip ngatan. Ngamsa na bali. Basit lang ang anday ko eh. Hindi plan ka iti kape, Armida. Carlo, aping agda ka pala dito eh. Ha? Adda ngamin imparingpas kanyak ni madam. In overtime ko. Nakita nga adda ka pailaang dito eh. Isong intimplahan ka na iti kape. Ato'y Idi sumlat ta ditan. Okay. Sige. Agsubli ako ni Jay ayan tiar aramidak. Kunak lanog may sa akon dito building mi. Adapay kayong katwak. Ay, sa bagay. Gusto man. Tapno jacket madanagan. Jak inuman tinted na kape. Narigatan. Ang mga nulin na ukan nakit di itigayuma. Bong, di mo liplipatan apag tumaran ni mama, ha? Ang mga nuday taman la cellphone mo ti as-asikaswam nga agmalmalam. Saan matamanan? Summer ka din iti office yo? Nagsapa pa ya? Masapol nga min nga isaganak dagiti in overtime ko idirabi eh. Tapno dinak manen sermonan di manager mi. Kasta ka din, manang. O, jebilin ko kan ka asikaswam ni mama. Wen, manang. Tigagdanan. O, alangarudan, patuloy akon ading ko. Kunak to, matamasapa ka. Iso anasapa akmat asimra. Masapol nga min nga i-photocopy dagiti daddo maakopya ti in overtime ko para iti files ni madam. Naimbag man, tag ko rin dahito Xerox machine tayo. Agluko-luko dahito ikat. Kasta iya. Ay, ison sa nagbunto. Masikuran ako nga ron. Good morning. Good morning, Carlo. Nasapa ka mo't Well, Jana. Adda nga minaskan nga aramidak. Anak na pasamak. Dahita Xerox machine. Nagmalfunction manan. Nagmalas matan. Sigurado, malaksid ang masermona na. Ipabaklay pa'y kanyak ni Madam Tigastos itinaperdi ang Xerox machine. Uy, agulay makalatan. Di mo laangan aklunan Kasano kumaadyak aklunan ngay? Naimbag kumano datala ang timakamo. Ngam adda day ti akalo. Ay na, makapasurun na talaga. Agulay makan. At daytang ni Madam. Sino kada kayo tinaudi ang nagaramat iti Xerox machine? Sana siya. Tsaka mo, ma'am. Jana, madana ka na. Siak, madam. Siak tinaudyan ang usar iti Xerox machine. Agsarita tayo iti opisina, Carlo. Da kayo, agsubli kayo, kadagiti trabaho yon. Yes, ma'am. Armida, insalakan na ka ni Carlo. Uwan na ron. Apay nga inaramid na tikas dyan. Loka, mas daaw ka pa'y laang. Simple lang daytaan niya. Agayat ka ni Carlo. Uy, di ka man agsaw itikas na dyan. Anya nga agayat niya bagbagang. Ay, jak
kaya tikas na arabak mo, ha? Carlo, Armida. Sikamat gayan. Apay. hoy, Carlo, ha? Saan ang kaputa inaklon mo tinapasama? Kat pagarupo mo, amakisin na nga dakan ka. Ah, Jak kinidaw kan ka nga aramidam ti kasi. Iso ano mang namnama ka nga agbalin ka nga espesyal kanya. Gapo iti naramid mo. Agpatingga ka laangan iti mang namnamalatan. Tadyak to makisiningad kan ka. Tandaan am dayta. Ay, anyang ti kastoy. Kunak amasapa ka sumrap ita. Gam naladaw akitin. Sapay adumanin ti masapol ng iring Pasko. Aday ng titepol ko. Adda sabong dito itepol ko. Asino nga ta tinangtad ka dagiti asabong? Ni Chana. Isinsinyas na ni Carla. Di awanan baing ka, Carla. Paiman. Di mo siguro day ta, Carla. Kat magustuak ti panangtad na kanyak iti sabong. Sa anak at chipan niya. Hoy, Carla! Good morning, Armida. Diyak ka sa pulan day ka asabong. Iso nga isublikan ka. Ha? Kat kas itimbagakon. Sa anak amakisiningad kan ka. Mom, Armida, saanan a husto ti Aramidam? OA ka una yan. Oh, apay man yan. Saan narumbang ti kasi atratom ka ni Carlo anya? Nakasingsing pa jay tao. Nataar. Kan, amok at talaga nga agayak kan ka. Mabalin ka di dyan, ha? Sardangan tapag sarsaritaan ti may papan itiday ti ang lalaki. Jack, amukan ka. Kasla di mo matgamin kaya. Mabit lang. Adawag niya din ko. Hello, Bong? Manang, at dito ospital. Intaray ko dito ni Mama. Ta sana makaangas. Anya? O sige, umaya ka na dito ospital. Umaya kon. Bong, ading ko. Kumusta ni Mama? Manang Armida, awanan ni Mama. Sana na-espalda kiti doktor ni Mama. Awanan di nata. Armida, makipagrik na Agyaman na. Diyan. Armida, kitaom di mo baybay ang tibagim. Di ka kanumutan mangmangan kan mat maturog. Amangan no niya ti mapasamak kan ka. Wag. Nakaamo. Hindi kasangsagpad na dito. Ni Carlo. Ala, apay, di mo ammo? Manipod ididamo arabi iti lamay, aging ga ita last night. Adda dito ni Carlo. Kat dagiti trabaho iti opisina. Iso tinangalo ko'y kada kami apag titinulungan mi nga iring pas. Armida. Datalangan ti adda dito sangot ti tanantina. Itay pengad ka dito yung agsangsangit. Diyak maakulon nga awanan ni Mama. Amin tayo. Dumtan ti kasta. Masako nga kluning tayo. Kaputalay ta tinaitudin. Nagawit tayo. Itulot ka ng kanibong nga ading mo. Adda ni Dje kotse. Kaya't masawan. Inururay na kami. Wen, Armida. Saan kayo ang mabalin na baybayan? Nangrulagan ka. Amok akasapulam ita tinangandingay kan ka. Kada kayo nga kapsat. Katandaak dito ay.
Saan kayo abaybayan, Armida? Kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biag ita kat impatulon. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Yuri adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay na, kayat ko mampay ay abrasa tinabara akablaaw ko kadagiti amin adumdumngeg. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a programa. Kayat ko matapay drama ti pakasaritaak iti biag, asak matlaang ti makagapo, no apay anay babain ti pamilyak iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yuri. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Di na kanipastragan dita balayo, Yuri? Saanan, Wilmer? Adala man tirabi Amano masing nga ti panaturog da tatang kanana. Sige, maawatan ka. Kaano man ang ti panagsarak ta? Awagan kanto, di ka madanagan. Ay-ayatan ka, Yuri. Ay-ayatan ka mat, Wilmer. O sige, pagandara mo ti motorsiklo, kat agawid kan. Sino di lalaki anang itulod kan ka dito'y balay idirabi ay Yuri? Ha? Kwa, ni Wilmer tatang, barkada. Barkada? Wano sa bali manen akaayan-ayat, mag. Barkada klaang ni Wilmer. Saan ko akayan-ayat? Di nakpagulbudan. Amok akaayan-ayat mo dayjay a Wilmer. Nakita ti panangagek na ken ka iti bibig mau. Ha? Barkada nga. Kaayan-ayat mo tupay ni Carlitaw. Kwa, tatang. Amo man niya. Saan nga ay ayam ni Ayat? Saan laan ni Carlitaw? Kaayan-ayat mo pa ni Wilmer. Adapay kaayan-ayat mo nga da Jabraw. Tatang. Professional ka pa mo nga raw. Nangato mo tinagadalam.
Ngam apay ngar aramidem ti kasta. Tatang, Dat lag ni ayat. Yuray. Nasamit ananaman ti ayat. Nupudnaw kena dalos ti gantat mau. Ngem agbalin anapait day taoy, no dakes mo ti pinsar mau. Mala, sapay la kuma, tanaawatan ti imbaga. Yuri? Ha? Si Kamot Gayam, Carlito. Oh. Apay akasla mabutbutan ka, nakakita ka niya. Kasano, naklaatak iti idadatan mo. Pasensya ka na, naklahat ka, Yuri. Kaya't ka lang amin nasurpresaan. O may kasukon eh. Si ka talaga, Carlito. Apa, Yuri? At ka di ururayan? Itay ka pa'y at tumalangkyaw. Umay ka, saan adito iti pagsaritaan ta? Kartingam. Yuri, di mo mat ginaraw ti in-order mo akanan. Makumikum kalawon ay dita cellphone mo. Ha? Di naklatan ni kaskaso, Carlito. Sungsong batak latigayam ko ang nag-message kanya. Kasta? Carlito, no maminsan, awagan nakpay nga umuna, sakbay nga umay naksukunan. Ha? Maikarin ka di kanyak dayta? Okay. Ikarik, Yuri. Pasensya ka na. Ita lang amin na nasapak arimwar iti pagpapaayak nga opisina. Iso asinukon ka dagos eh. Agun-uni ta cellphone mo. Song bata ma. Ang mga napatagday tang awag. Ni Wilmer ito awag iti cellphone ko. Ano iti haramidak? Apay di mo pala sungbatan ti awag mo. Ang mga napatagti ibaga day ta umawawag. Kunak no di mong sungbatan ti awag ko kun kay tayo, Yuri. Madanagan na pagit din. Kunak no gimura kan kanya. Apay ko maaguraan ka, Wilmer. Dala namin inasikaso kita. Iso ajak na sungbatan adagos ti awag mo. Sana dahi dati pagsaritaan ta. Yuri, kayat kan ngay kalaysa. Anya? Ayayatan ka. Diyak kaya tamagaw nakapay ti sa balikan niya. Adamat ang urnong ko. Kabalan ka na biyagan. Kabalat nga itad ka ti amin na kayat mo. Wilmer. Sika ti kayat kong agbalin nga inadag iti agbalin tungan na ko. Ipaay ko ti amin na kasapulan. Wilmer, agawid tan. Kayat kong ti aginan na. Di mo pa'y sinong bata nagiti bagbagak. Kayat ka nung ikalaysa. Ikanak pa'y ti gundaway kung agpanunot may papan iti dayta. Sa anak pa'y anak kasagana, Wilmer. Di ka madanagan kanya, Jack. Kanayon ak nga agan anad para kan ka. Si Katirumbang ako musta Talong aldaw saan ka nag-message kanya. Anya? Agbakasyon ka dito Pilipinas? Kaano ti panggap mo? Aganad ka nga roda ka na yun dito abroad. Di mo kumabaybay antibagim. Bye! Yuray, ni ka di dya kakaayan-ayat mo ija abroad ti kinasaritam? Uwan nanang. Panggap ni Jack ti agbakasyon dito Pilipinas. Ay ka, nasayamat ano kasta? Angam tilaang parikot. Apay ang nagsannaay ka, nanang. Jack kaya ti makibiyangkan ka, may panggap ka dagiti kaayan-ayat mo. Tilaang biyang ko. Timang bagbagakan ka, anak ko. Nanang? Nagaduti kaayan-ayat mo. Nagbalinan nga ugalim dayta. Ba nagasaan anasaya? Nanang, uray nagaduti kayan-ayat ko. Sa anak anagbalin anasukir kada kayo. Ipapaay ko ti pagrabangak kas may isang anak. Amok dayta, anak ko. Tila ang pampanunutan mi iti amam. Amangan no addasan anasaya at amapasamakan ka. Amok ter aramidat. Diyak mababalaw tirik na. No apay analakala ang amaawis tirik nak nga agayat, iti magustok a lalaki. Ay, Yuri.
No asinon to kadakwada ti makaanos, kan makaawat kanya, isunto ti pakikalay saa. Uncle Jose, Antisyon, adda ibagak kada kayo. Anya dayta, Ede. Ay na, may papanday to'y kinikasin Yuri. Apay ni Yuri. Iso ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayo at chismosa kas kada chismoso, Uncle. Di adal ka no, ngam sisikarudan mat a babae. Anya? Makikita da ngamin nga agsisinublat ti boyfriend na, Auntie, Uncle. Dayto yan di magbagak. Kababayin dayto yung aramidon na. Agdadatamot nga agpaisoter aramidon ni Yuri. Ay na, mabainak paiki din. Binagbaga akmutan ti anak ta. Ibaga dalatamot ti rason na. Idi na minsan nga aldaw, nakitakmat ni kasin Yuri. Sabali manin alalaki ti kakuyog na. Diyak amo no asino at talaga ti kaayan-ayat na. Nakaadal nga agpaisaw ti anak ta. Bakay. Agam, balinsuat ti aramid na. Yuri, asino di lalaki anak kisarita kan ka? Si kamat gayam, Wilmer. Kasinsin ko. Anya? At dalayng baga na kanya. Apay ka di? Sigurado ka akasinsin mo? Apay, Wilmer. Dakas ka di nga da makisarita kanya, nga uray no kabagya. Sorry Kas lang amin nakikita kong dahi dyan lalaki. Anya? Diyak lang malagit mo sa dina. Kasinsin ko dahi dyan lalaki. At dala na patag na imbaga na kanya. Carlito, adalo man tirabii, kaya't kung ti agawid. Yuri, agtalin na agtapay dito'y dagos ko. Please. Hanggang mga ano sapsapulan da kong dagiti dadakkel ko. Awagam ida. Ibaga man nag-overtime kay ti trabaho. Carlito. Ay, ayatan ka, Yuri. Diyak may ladawan ti marikrik na kita. Gaputa ka duwa ka dito'y dagos ko. Carlito. I love you. I love you too, Carlito. Saan ang nag-awid ni Yuri itirabi ilakay? Ay na, nag-text kanya ka saan na makaawid. Nag-overtime iti trabaho na. Maturog kanumot din iti balay ti katrabahuan na. Ay, kasta aya. Na, ada mo nagsardeng ang motorsiklo iti bataw ko. Ay, nimot gaya mi uray. Ni Carlito matinang itulod kan huwa na. Huwan nga paiso. Ay. Nyati kaya tasawon da ito ay kasaritak man ni Yuri. Agpudno ka man anak ko. Balay ka di ti katrabahuam tinagturugam mo no iji balay ni Carlito. Agpudno ka. Diyak kaya ti ulbod nga anak. Sumbatam ti amam anak ko. Pakawanan da, tata, nanang, ni Carlito ti kadwak idirabii. Anya? Pakawanan dak no nagulbudak kada kayo. Yuri, asino at talaga kadagiti kaayan ayat mo ti pilyem aya. Agpili ka iti may salaeng nga ayatem. Pangaasim, di mo paggigiddanen dagiti lalaki iti biyag mo. Agar mo sarkan, anak ko. Maladaw kan iti trabaho. Awan ganas ko mga nanang. Sa anak mo tasumrak itay iti trabaho. Anya? Mading amin tiriknak. Apayak, kasta ti ayam mo ang tilinuto yung asidaan. Diyak magustuhan. Diyak kurs... Yuri! Aginaw ka kadre! Yuri, apay kasta tilangan. Napusyaw ka, kan imros ti bagim. Ada ka di sakit mo? Tila madmadlaw mo, Wilmer. Awan ti sakit ko. Kaslag kakapsot ka pa'y. Saan ka matasigo da kasta? Awan da ito'y kunakmat. Noan yaman ti madmadlaw mo itakanya. Di mo latan ikaskaso. Madanagan lang amin. Diyak kahit ngamin nga sakit ka.
Awan ti rumba nga pagdanagam ko na. Yuri! Anya ti kayat asawan daytoy? Apay nga gin narakop kayo iti dayta lalaki. Carlito, anya ter aramidam dito eh. Kaayan ayat ko ni Yuri. Mabitlaan. Saan ka di akasinsin na ka ni Yuri? Anya? Kaayan ayat mo ni Yuri? Wen, nabayagan kaayan ayat ko. Kasano na pasamak dayta? Kaayan ayat ko mat ni Yuri. Wilmer, Carlito, pagsasaritaan tayo dayto ay. Ulbud ka, Yuri. Kunak no saklaan ti ay ayatem. Ngum adda pay gayam sa bali akayan ayat mo. Imbagampay kan kuana akasinsinak. Nukas ta nga roda. Dua kami iti daytoy alalaki akaayan ayat mo. Playgirl kagayam. Pangaasim ta sumbatam ti cellphone, Carlito. Sumbata mon. Napatagtibag akan ka. Incancel na ti awag ko. Talaga di na kaya takasarita ni Carlito. Yuri! Nanang, sana sumbatan ni Carlito ti awag ko. Isu ti ama ti adday ti saklot ko. Nas ka na makasarita. Di mo mababalaw ni Carlito, anak ko. Gaputan na amuan nanti amin. Saan matlang amin amay-may sa tikayan ayat mo? Pinaglulubon mo dagiti talo alalaki itibiyag mo. Dakilan ti tiyad mo, Yuray. Aywan, amo ka din ni Carlita nga iso ti amat ti sikugmaw. Saan, tata? Diyak na ibag adagos kang kuha ti amin. Anya? Adon ti bindot ko. Diyak amo akas ti pagbanagan ti amin, tata. Anak, saan kami muta nagkurang kaninanang mo nang bagbagakan ka? Basol ko ti amin. Saan nakadimnag ka na kayo? Kahit kasanon ni Jack nga da balasiw taaw. Saan ka diyan nadakamat na kan kang agbakasyon dito Pilipinas? Nakasarita ko ni Jack, tatang. Saan na matuloy nga agbakasyon pa dito Pilipinas? Impod no ti amin kan kuha na. Nagkitawak matan iti pamakawan. Ay, anak ko. Ang babawi ak. No apay na aramid ko ti kastoy, tatang. Napasama kan ti amin, anak. Pinanawan kan ginura na ka ti lalaki at nakasigugkan ka. Karamidam ita. Magbalbaliw ka na. Patib karam ti pakinakam mo. Sa nabalay, tanda kami mo't kaninanang mo amang tulong kan ka. Pagkawanandag, tatang. Naskan nga aklunam ti kinapod mo, anak. Nagbidot ka man iti kalabas. Tinapatag. Nakaamiris kan. Agyaman nakitipan ng kaawat yo, tatang. Nagsingpat kayo kanya. Pailinga di tinagan ay Yuri, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear
Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo akayat nati agpailinged itinagan ag girly. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Tinak isalay sa ita kat may papan iti ugalik idi kabambanwagak pailaan. Tabarang makaipaay matitibasit nga adal kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Girly diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Girlie, mabalin ka di abulodok pa iti notebook mo iti math? Saan ngamin ang kumpleto ti notes ko? Absentak ngamin iti kalman. Us-usarak pa yung Aileen. Agre-review ak ngamin. Ay, kasta ka di? Uwan, Aileen. Mabalin ka di nga inton bigat? Jak may pasigurado. At ang amin i-rewrite ko dito eh. Gaputa jak in sympathy surat ko iti kalman. Saan amaw-awatan? Ay, kasjay. Sana baling arudan. Buludak lang ang tinotebook ni Vincent. Ay, sige sigurado. Anya ang po ngay pabulod ko tinotes ko kanta. Kat kakompetensya ka iti ranking. No way. Sigati ka nga tuwan iti score iti quiz tayo, girly. Congrats Siyempre naglalakamot namin dagiti questions. Narigat tupay. Isuan na baba ti score ti kadwan. Anya narigat? Jak tupay nagre-review kat nagngato ti score ko. Almost perfect. Nalaing ka ngamin, girly. Nalaingak talaga. Saan akasla kada kayo nakapsot ti utak yo? Ultimo basic questions, marigatan kayo pa'y amang answer. Ano niya? Day tamo tipod no, saan aya? Aklunak. Lumaminsan, marigatan ak kadagiti lessons tayo. Saan akaskan ka? Nalakam amaawatan amin ang maisurukan ka. Siyempre, nalaingak nga rod. Wanan, girly. Nalaingkan. Kat pag-iamanam, tasaan ka akas kada kami. Awan ka di matlaang ti parikot iti panagadal mo, anak ko. Awan, nanang. Ay, nasaya at no kasta. Jegradom ngay, pasado matla amin. Nanang. Siyak tupay ti kangatuan iti iskor kadagiti exams mi. Sigurado, siyak manin ti top 1. Ay, nalaing ka talaga, anak ko. Nanang. Iso asaan-asayang dagiti gastos yu kanya. Maragsa ka nakiti day tanga imbagam. Ala, igaud mo nga ron ti agadal, anak ko. Ta ikarigatan da ka apagadalan iti kolehyo. Rumbang laong ananang. Ngamin, kayat ko ti agbalin a nurse. Ay, matunoy mo day ta, anak ko. Iso alala ingam ti agadal. Girly, mabalin ka di asuruan nak itimat? Ay, busy Jak masangot agisuro. Sige mo tan girly. Uray surum laang dagiti formula. Busy nga rod. Agar arami dak iti reviewer ko para iti umadanin a final exams tayo. Sige nga rod. Agyaman aklangan, girly. Agbasa kamit namin Kan padasam nga isolve dagiti examples. Kat ikumparam no husto ti answer mo. Uray agbasa kat jaklata masurutat. Saan na bale? Asid gaklangan ti instructor tayo. Hay, low IQ ka talaga, Vincent.
Kasnak ni Aileen nagpaspasa. Asit gak na, takitaag no anya di paspasaan na. Hello, Aileen! Si kamat gayam, girly. Umay ka taag-review ta adwa. Anya nga iti review. Araling panlipunan, girly. Ado nga min dagiti petsa arumbang na i-memorize. Amangan nga min nurumwarto inton exam tayo. Wan nga agpaisoan niya. Wan, girly. Iso nga erwar mo matan ti libro. Taag-review ka. Sige, Aileen. Talagang mag-review. Jack, itulok nga abakan na. Umadaning ti graduation tayo. Sa dino nga iti pagadalam iti kolehyo. Jack, amo, girly. Amangan no agsarda nga pay. Gapot ako rang tigastusa. Agsakit mo't ngamin ni tatang ko. Anya? Ay, sayang di ka agtuloy nga agadal. Sayang nga talaga. Ngam awan maaramida. Jack mo't kayat amarigatan da tatang ko. Sa bagay mo't kit di Sika ngay. Pag-enrollam. Ay, Jack pa'y makadecide. Basta ti kayat ko. Ijay private apagadalan. Tapno sigurado ang makaadalak iti husto. Si kamat ti valedictorian, girly. Siyempre uray saan a consistent asyak ti tapuan. Nababa ti general average mo. Ado lang amin ti extracurricular activities. Katiso tinangguyod iti rank mo. Anya? Unmat, saan ka di? Hay! Gapong man iti extracurricular wenno saan. Awan bibiyang mo. Tinapatag, siyak ti valedictorian. Saan akasla si kaapas ang awa ti grado. Talaga natangig ka, girly. Para makita. Saan la amay may sa ti aldaw? Girly, nursing matgayam ti kursom. Wan, taday tati indem and ita. Sa bagay matkit di Imbag ka pa'y. Ta iti pribado apagadalan ti pag-eskwelaam. Siyempre sayang tilaing ko. No ijay sinsinan apagadalan ti pag-enroll. Ala, good luck, girly. Thanks. Talaga nga igaod ko ti panagadal ko. Tainton makalpasa. Mapanak ijay Amerika. Taagpabak na nga. Anak ko, saan anasaya at di bagbagam amapan ka iji Amerika inton makaadal ka? Da kami pa yan ti mababain ka dagiti kaarubay ti kasta nga ibagbagam. Ay nananang, saan ka di anasaya at ti agarapaap? Saan akasta ti kayat ko asawan anak ko? Di mo laeng ko masubsobraan ti agsasao. Nanang. Tanoon una ang ti agsao. Si kanto ti kababain. Inton di mo maragpat dagiti arapaap mo. Sige nanang. Saan kun nga ulitin? Nasayaat. Gaputa ditay ammo no anya ti mapasamak iti sumarsaro no nga aldaw. Amom, girly. Nagpintas ka. Anya ko mano napintasak, Brent. Mabalin ka diti agaram kan ka, girly. Anya? Hoy, Brent. Awan ti planok nga agpaaram iti oray asino man. Tapay, girly. Baro kan balasang tamatan. Oray awan pa iti bukabularyok ti makiayan-ayat. Gaputa sakit lang iti ulo dayta. Kan may isa, nangato ti arapaap ko. Iso ati panagadal ko pa'y laang ti into na ra. Oh, girly. Si kamot gayam di masabat ko. Ay, da kayo matgayam, ma'am. Kumusta kayo? Nasaya at tamat. Anda ti course mo gayam? Nursing, ma'am.
Kat, kumusta ti panagadal mo? Okay lang, ma'am. May saa ka dagiti student achiever. Oh? Talaga na laing ka, girlie. Tuloy mo dayta. Wan gayam. Da Aileen Convincent ngay. Anya ti kursuda. Agriculture, ma'am. Sana balay. Tinapatag. Igadyo ti panagadal yo. Tapno makaturpos kayo. Wan matkit di ma'am. Plano nga rod ano makalpasak iti panagadal ko. Kan makaruwarak iti board exam, aga broda, tapno dakkel ti masweldo. Girlie, mabit man laang. Adalat kayat ko adamagan kan ka. Anya dayta, Aileen? Nagawidak ngamin idi namin san alawas. Kat damdamagan da, no agpaiso ka no dagiti imbagbagam. Nga anya? Imbagam ka nung adda kaayan-ayat ko. Kan marigregata nak iti kurso. Ay, saan napod no dayta, Aileen? Awan timbagbagak akasta. Apay nga rod akasta ti ibagbagada kanyak iti nagawi da. Imbagam ka no kan ni Ma'am David, nga iti public school ti naginrola. Gapot ay so ti kabaelak. Nupod naman bilang, naskan ka di pa'y lang nga ibagam dagita kadakwada, girlie. Ha? Pangaasim ko, mamat. Di ka mang dadaal iti padam at taong. Girlie, kinasarita nak ni Mari Guring idi kalman. Anya ayat inis istoryam kadagiti kakaaruba may papan ka ni Aileen. Ha? Ni, awan mo't nanang. Ibagbagam ka no nga adakayan ayat ni Aileen. Idin tutawan ka numad. Kan inbagbagam ka no iti maestrayo iti high school kayo. Nga iti public school laang tinagadalan na taiso laang ti kabailanda. Ay na girlie, saan anasaya at timang perdi iti pada at tao anak ko. Naalas akitaan ti balasang nga ulbod. Nanang. Agpaiso man wano saan arumbang apakibibiyangam dagita. Kan maysa, di nakamot bibiyangan ni Aileen. Iso adi mo kumamot biyangan ti biyag na. Girlie, talaga ka di adi na kayat? Apay, kaya't nakpailaang aging gaita, Brent? Wan, girlie. Uray tangtang sitan nak. Jak na upay, gapot agayatak at talaga kan ka. Ang agad-adal tapay lang, mat. Uray agayan ayat tamat lang no bilang. Pagbalinin tang inspirasyon ti relasyon ta. Nusong batan nak. Sa bagay matkit di Katanya ngay girlie. Kaya't nakadimat. Wen Brent, agayatak matkan ka. Agyaman nak girlie. Kamaodyanan na. Sinong batan nakmatan. Basta ikarima, di tabaybay anti panagadal ta. Nga uray agayan ayat ka. Wan girlie. Ikarit day ta. Girlie, adda na kaidanon kanyak akanayon ka nung adakad kadwam alalaki. Sino ay tinangibagaday takada kayo, nanang? Saanan amasapul nga ibagak pa'y anak ko. Apay, asino dayjay? Awan mo tiyam mo? Katno ko na da anak ka-holding hands kayo kano? Anya? Girlie, normal lang ti makaayan-ayat. Ngam saan kumapay nga ita anak ko? Amangan numabaybay am ti panagadal mo. Sige, di kayag danag, nanang. Saan akong amakisin narakin ni Brent? Ay, takawanan na ko mananang. Ngamjak kaya't nga i-break ni Brent. Gaputa ay ayatan. Brent, kasanungay da ito yan. Agdadagsana. Anya? Masikugag. Kasanupay ita. Anya nga rod ngay. Di ta nalapdan ti bagita. Kaya't ko pa nga ituloy ti panagadal ko. Ngam sigurado apag sardangan nak ni nanang. Ang mga nukagura nak pa yan. Awan mabalinta, girlie.
Gaputa nagbidot tamat. Ano santa? Noan niya tibagada ka data. Kaya't ko tiyagturpos iti nursing. Ngam kasano pa yan. Mabalin mo mat nga ituloy ti panagadal mo. Inton makapas ngay ka. Saan abale? Tadi ka baybayan. Nay, agsaangit kamot nga imarakop kanyak anak ko. Apay, anya ti parikot mo. Amok akagura dakiti dayting ibagag. Ngam ano sa kaputa nagbidot nanang. Ha? Agsardang akon nga gana. Anya, apay no agsardang ka? Kat arapaap mo ti agbalin a nurse. Pudno nanang. Ngam jak na baalan ti sulisong. Agdadagsan. Anya? Apay adi ka nagpampanunot, girlie. Pagawanan da ko manan. Kunak manunang ato ti arapaap mo. Kunak manunanakam ka. Anya ngay ti mako na dagiti tattao. Nangruna dagiti tinagtagibasit mo ini. Pagawanan da ko manan. Agbabawi ak ngam awan maramitan. Amo ka may babain ak. Kapu ka dagiti imbagpagagiti. Day tati bagbagakan ka. Adi mo labsan ti agsao. Ala, ibagam kanyak no asino tinakasikugkan ka. Takasarita ta dagiti dadakkel na. Girlie, agpay sugayam ti damag ama sikug ka. Aileen. Dakkel nga agpayson ti tiyan mo, girlie. Vincent, di mo katawaan ni Girlie. Ha? Kasano ngayon ti panagadal mo, girlie? Nagsardangak, Vincent. Ay, sayang ti kinalaing mo, girlie. Kunak man no ti panagadal mo ti impamaysam. Tainton makaturpos ka, mapan ka iji Amerika. Huston, Vincent. Di mo ko man isubli kanyak dagitimbagpagak iti kata kayo. Pakawanan dak ko man no naglablabo sakiti. Awanin day jay, Girlie. Di mo ko man panunutan. Tilaglagi pa mo kumaita. Narigat ngamin ti agsasaon maminsan. Tadi tay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Tinapatag. Asat kaswam kit di ti agbalin nga anak yun. Iti kasta. Adan to ti liw-liwan. Ituloy mo to at ti agadal no kaskasano. Wan, Aileen. Mababainak gaputa siyaklaang tisaan ang nakalapas iti panagadal na kada kami nga agkakaubingan, Mr. Lonely. Naamiris kumat a husto ti inak. Iti kanayon na nga ibaga, anarigat nga ununaan ti sao, no saan pa'y analpas ti may saabanag, taamangan no agkibaltang. Alakastan, katagyaman akunay. To'y pagayam mo, Girlie. Girlie, pagayam ko, napnuan iti adal ti imbinglay mo apakasaritaam. Sana dakas ti agarapaap. Ngam di tay kumalabsen ti agsasao, taamangan no isumot laeng ti pakay babainan tayo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Girlie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti matdireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.